Aku engkelengi Tuhan, Ia sumbul perkekehku, kegeluhanku tuh aman, ibas lanai tanggung keleng ateku man bandu Tuhan, kam kap sumbul galuhku. Tuhan ka pengawalku, Ia ka bentengku sintaku. Aku engkelengi Tuhan, Ia sumbul perkekehku, kegeluhanku tuh aman, ibas
Tuhan gelukap, pujilah penampatku. Beritakanlah kemuliaan di bata, sinelamatkan aku. Di bata mereken kemenangan simbelin mandrajana. Tetap ia erkeleng ate mandraja pilihanna. Aku engkelengi Tuhan, ia sumpul bergegahku. Kegeluhanku Tuhan aman, ibas kemana. Alleluia, 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 alleluia. Kalak sing kelengi aku, ikut kenakap katangku nina Tuhan. Alu bagi ikelengi bapangku maia, janah paparas aku rendahi ia, dengan ringan ras ia. Alleluia, 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 alleluia. Buku nakal kegeluhan dama sini jidahkan Yesus kempak kita ibas minggu semal si petelu sadakan warisi sendah. Sekala nade ni naman anakna, nakku iya sekolah. Lakung di sekolah nanda loli gunana. Isi ngatakan siya, bagai inanandenya. Sekolah dan anakku perlu membantu wari-waridu sepagi pagi. Nina anaknya bagai dan andai ia jari sekolah nga aku nurat, tapi uga makalalap labahan si kutuliskan ate ku ngena ibas pusuhna. Nadai bapa turang rasenina kekelengan labo guna isuratkan, tapi guna iberikan dengan igeluhkan. Ibas ogen berita semeria bas wari minggu enda, jumpa kita sekala ahli Taurat si tuhu-tuhu kel iya kagum nangdangi Yesus. Enda banci sitik man kemamangan man banta sebab la ia baliras pemimpin Yahudi si Deban silalap mencubai dengan nidingi Yesus. Tapi si sada enda lang nungkun ia kempak Yesus selalu ukurna mecihau ni naman Yesus. Apa ingin arah krinas perintah Taurat enda si penting na si belin nakel. Tentu penungkunan enda labo nukah ijabab enda engkai sebab hukum Taurat, hukum Musa lit 610 telu buena 610 telu mitzvot nina. Bas 610 telu enda makap 240 enda perintah ban si bagenda ban si bagah nina janah
365 larangan-larangan. Ula bagenda ula baga. Bilangan 240 enda mekap buena tulan ibas kula manusia dengan 365 enda mekap bilangan wari-wari ibas ada tahun. Tapi jawab Yesus luar biasa. Lasa dapat ipilih na ibas 610 telu enda, tapi ibuat nagrina intina ukuna sarina sinilit ibas krina tep 610 telu poin mitzvot enda. Makanya Yesus perintah si utamana, si pemena, si belinna mekap begikanlah kaina kala Israel. Tuhan dibatanta sadangensa, dibatasi sada. Kelengilah Tuhan dibatandu, alu ukur dulit, alu kesah dulit, alu tendin dulit, alu kerina perukurendu dengan kerina gegehndu. Perintah kedua Nina Yesus, kelengilah temandu manusia bagi diri du jinai. Turang rasenina kekelengan megikan dibatasi sada enda meperintah si pemenang dibatanta tuhu sada ngenca mekap dibata kekelengan selalu megikan dibatasi sada enda ngenca mekap dibata kekelengan ngasup kita ngkelengi dibatasi sada dengan ngkelengi dirinta jinai janah pe temanta manusia. Yesus sekala Yahudi kap janah selaku kala Yahudi ngomendai pelajari na krina hukum Musa, hukum Taurat. Maka selaku guru si tuhu-tuhu icidahkan Yesus isi buku peraturan singgolit mekap kekelengan nang dangi dibata dengan kekelengan nang dangi teman manusia. Kekelengan nang dangi dibata banci icidahkan, igeluhkan selalu engkelengi teman manusia bagai pe dirina jinai. Bual belin ngenda dikatakan keleng ateku dibata dengan tapi segat ateku kudedehi dengan kubunuhi manusia enda bual belin. Yesus jinai kap kekelengan nang dangi dibata bagai pe kekelengan nang dangi kerina manusia. Tanda kelengna keempat bapa mekap maka Yesus nina kegeluhenna lalit seakatan dahinkan perhatian dibata. Nina panganku mekap ngelakaukan perhatian bapangku sini surga. Perbahan keleng ate nang dangi dibata bapa kap makanggit Yesus ngasamkan kesahna guna nelamatkan kita manusia. Kini seran ras kematian Yesus kap tanda kekelengan nang dangi manusia. Janah jelma manusia enda kap tinepa kekelengan dibata. Isi jelma mekap kekelengan. Maka bansi inanangi gejapkan kalak dirina. Adina ikekelengina manusia ibas gelar dibata. Segat ate dedehi dengan munuhi kalak si deban enda ertina si tuhuna kal segat ate nang dangi dibata enda dideh dengan ibunuhi naman bana cinai. Maka selalu bagai kape selalu munuhi bana
ibunuhna di bata si jadi empu krinana si nasalit terlebih pe manusia. Bapa nande turang rasenina Yesus ta guru si tuhu-tuhu, guru si benar lalap ngejabak penungkunan salun cidahkan isi inti ke penungkunan maka jabab inti enda lanai nisakan sitik pe lanai mereka kesempatan mankala guna neruskan penungkunan na guna rubatir jeng ini geluh enda kekelengan kap maka situhuna ka tupung lakala ang kelengi ia situhuna labong geluh maka lalaplah kita ang kelengi mari si pekusur-kusur dengan sidalinkan belas-belas Santa Teresia Kalkuta enda adilah kam ngasup mendalinkan perbahanan simbelin lakau kendagi perbahanan sikitik alu kekelengan simbelin adilah kam ngasup ngelakaukan sa alu kekelengan simbelin lakaukanlah alu kekelengan sikitik pela bodali adilah kape kam ngasup dalinkan sa alu kekelengan sikitik pe dalinkan lakaukan saja. Maka di bata Bapa si mada kuasa masu-masu kam krina, Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin. Kam di bata simbali